bavuye kuvuga. Nami natoa pole familia zilizotoka kusema. Umuryango wa mama Mbera, familia ya mamake na Mbera n'abandi bavandimwe bose bari hano, na wengine wa ndugu ambao wako hapa kubwo kubura umubyeyi, kwa kupoteza mzazi. Yarakuze, alikuwa na mnalika. Imana kuba yaramutabaye, Imana ihimbazwe. Kuwa Mungu amempumzisha, asifiwe. Byahuranye n'igiterane, imepatana na mkutano. Birashoboka ko wenda abantu batahageze cyane nkuko byakagombye kuba. Inawezekana watu hawakufika kama vile ingelikuwa, ariko twari yemze hari imwe twahageze nka nijoro nka saa 2 gutya. Kuna wakati tumefika hapo karibu saa 2 hivi. Rero mwihangane, kwa hivyo muendelee kufarijika. Umuryango wa Christophe na Patrick, familia ya ndugu Christophe na Patrick, namwe tubahaye mpore, nanyi pia tunawapa pole. Nabyo byabaye turi mu giterane, nayo pia imefanyika tukiwa kwa mkutano. Bashumba dukorana, wachungaji ambao tunafanya pamoja, tuvugana yuko bakomeza kubikurikirana, tukasema wataendelea kufuatilia kubera ko naje nari mu bindi, kwa sababu nami nilikuwa kwa mambo mengine. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki, kandi mukomeze mwihangane, Imana yabarinze mukagaruka, muendelee kufarijika. Mungu aliyewalinda safarini tunamshukuru. Nabandi bose dushobora kuba tutazi, wenda baragize ibyago cyangwa ibindi bibazo tutazi, na wengine ambao aidha wamepatwa na mashida mbalimbali, tubahaye mpore, tunawapa pole. Kandi n'igihe cyose yabaye ikibazo muzo mutumenyesha, na wakati wote kumekuwa na shida mtujulishe. Kandi umwe muri twe mu bayobozi ahageze muzo mumenye ko ari twese tuhageze. Mmoja wapo katika viongozi akifika jua ni sisi sote tumefika. Ngira ngo niko biba bimeze. Nadhani ni hivyo. Nta muyobozi dukorana ushobora gutabara twese tutabizi. Hakuna kiongozi ambaye tunafanya na yeye ambaye anaweza kwenda kuangalia watu bila sisi kujua. Iyo tutahageze twese icyarimwe no kuvuga ko tuba twafatiriwe, tuba turi kure. Tusipofika sote tuko mbali, edha uhari wegereye agatabara byihuse. Yule ambaye yuko karibu anafika kwa haraka. Rero nimuzoza mubona umwe cyangwa babiri muzamuhita mumubonamwe abantu bose. Mukiona mmoja ama wawili jua ni wote wamefika. Ngira ngo ibyo ni mwazumvishije. Najua hiyo mmesikia. Arashobora kubona umwe akabata uyu wundi ni nkahatabihaye agaciro. Kuna yule anaweza kuona mmoja adhani edha huyu mwingine hajapea dhamani. Turi kumwe ntitworeka gutabara turi hano ntibishoboka. Hatuwezi kosa kukuja kusaidia watu bila sisi kuwa hapa. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndabakiriye na wakaribisha kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, ili tusikize neno la Mungu. Tuzamura ibiganza twese. Nyosha mikono. Haleluya. Amen. Reka tuganire ijambo muri minota isigaye. Tuzungumze neno kwa hizi dakika zilizobaki. Turaganira ijambo rivuga hejuru yo gukura mu gakiza. Tutazungumza juu ya ukomavu katika kiroho. Gukura mu gakiza. Ukomavu katika wokovu. Jambo gukura mu gakiza, neno kukua katika wokovu, ni bivuga ko n'umuntu wakijijwe arakura. Ni mtu aliyeokoka na akakua. No kuvuga ko hari abakijijwe ariko batakuze. Kuna wale waliookoka lakini hawajakuwa. Ni nk'umuntu umwana uvuka ariko ntakure. Ni kama mtoto anaweza kuzaliwa lakini asikomae. Kuvuka ni etape imwe, kuzaliwa ni moja, nico kimwe no gukizwa. Hiyo ni the same na kuokoka. Ariko gukura mu gakiza, lakini kukomaa kiroho ni nko gukura, ni nk'umwana udakura ariko hari. Ni kama mtoto ambaye hakomai lakini apo. Sinzo numvisha ushima hano. Sijui yule ambaye ameshukuru hapa. Avuga ko hari umwana ngo yaragize ute? Tiyavugaga nde? Ya kuvuga ni igikorwa kigaragaza gukura. Kunena ni kitendo kinachoonyesha ukomavu. Urumva mwumvise ikibazo yari afite ku mutima, ukuntu yari afite ikibazo. Mnasikia vile alikuwa na shida kwa moyo mama. Kandi mu bintu bibabaza abavyeyi, na mojawapo ya vitu zinazowahuzunisha wazazi, n'umwana ungana n'undi bavukiye rimwe cyangwa abandi bavutse nyuma ye bagakura kuruta wa wundi wawe. Ni mtoto anaye wale ambao wanalika moja na yeye, wao wamekomaa yeye lakini hajakomaa. Ni ibintu bibabaza cyane, ubona abandi ko bariruka, ko baragenda, ko baravuga. Unaona wengine wanakimbia, wanasema, hanyuma wa wundi wawe ntavuga ntagenda, lakini huyo wako hasemi, hafanyi chochote. Nuko ko abavyeyi nagahinda, umuntu wese w'umuvyeyi arabyumva cyane. Wazazi wote ni huzuni, wanasikia vizuri. Uhita ukomeza gusaba Imana ko ngo Mana wamfashije uyu mwana wanje agakura nk'abandi bana. Unaendelea kumwambia Mungu, simbona mtoto wangu pia akomae kama watoto wengine. Rero mu buryo bw'agakiza nuko rero niko bimeze. Kwa wokovu pia inakaa hivyo hivyo. Imana itureba, Mungu akituangalia, isanga abantu benshi bitwa ko bakishijwe bakira Yesu. Inapata watu wote
wamenasema wamempokea Yesu, ariko ntibemera ko aba umwami n'umukiza ubugingo bwabo. lakini hawajakubali awe mfalme na mwokozi wa maisha yao. Ukuvuga ko baravutse Wamezaliwa ariko ntibakuze. lakini hawajakomaa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Cha tusome neno la Mungu. Evangelista Sokrate na dusomere Ndugu Sokrate atusomee Petero wa mbere ibice 2 n'umurongo wa mbere Petro wa kwanza sura ni ya 2 mstari wa kwanza na kugeza kuwa 2 mpaka wa 2. Hanyuma Pastor John ari buze gusoma Abakorinto ba mbere, Pastor atakuja kutusomea waraka wa Paulo kwa Wakorintho wa urwandiko rwa kwanza mbere rw'Abakorinto ibice 13 n'umurongo wa 12. 13:12. Hanyuma Sokrate ari kugongera asoma Abaheburayo 11 no ku 22 na 4 sorry 11:24. Tasoma pia Waebrania Nagira ngo dutuze uyu mwanya 11:24. mutoya tubashe kumva ijambo ry'Imana. Tutulie ili tusikie neno la Mungu. Dusome Yego. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere. Aravuze ngo nuko mwiyambure igomwa ryose. Mwiyambure, ibi nibyo bintu, ibi nimba ushaka gukura ibi bintu ukomeza ubyikizemo. Kama unataka ukomavu toa mambo haya. Cyambere mwiyambure igomwa ryose, ahandi havuga ubugome bwose. N'uburyarya. Mwiyambure n'uburyarya n'ishyari. Abona abantu bashaka gukura. Mwiyambure igomwa, mwiyambure uburyarya, mwiyambure ishari no gusebanya kose. Mumere nk'impinja zivutse vuba. Kuri 2 rero aravuga ngo ibyo byose numara kubyividuramwo ngo uramera nk'impinja zivutse vuba. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye. Hanyuma rero mwifuze amata y'umwuka, ijambo ry'Imana ryuzuye niyo mata y'umwuka. Ijambo ry'Imana ryuzuye ritavangiye, neno la Mungu bila kuchanganywa, ritarimwe amarangamutima, bila hisia, ritarimo n'intege nke zawe, bila udhaifu wako. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye. Tamaneni maziwa ya kiroho yasiyogoshiwa, kugira ngo abakuze abageze kugakiza. Impamvu mubyifuza kugira ngo bashe kubakuza abageze kugakiza. Sababu ya kutamani hayo ni ili aweze kuwakomalisha mufike kwa wokovu. Bwana sifiwe sana. Amen. Mwifuze kunywa amata y'umwuka, tamaneni kunywa maziwa ya akili, ariko ngo adafunguye, lakini yasiyogoshiwa. Amata y'umwuka adafunguye, maziwa yasiyogoshiwa. Amata afunguye ababyeyi bari hano barayazi. Maziwa ya kuchanganywa wazazi walioko hapa mnajua. Ari ababaye ruguru kera n'ahandi, ariko n'abahano bari mu kubyari hano ngira ngo muza amata afunguye. Na hata wale ambao wanajifungua hapa mnajua maziwa ya kuchanganya. Muza muja gukamisha mugasanga bashizemo utuzi. Simuanga mnaenda mnapata wameweka maji. Amata afunguye n'adafunguye iyo atetse uhita ubimenya uri umuntu umubyeyi. Maziwa ya kugoshiwa unasikia ukiwa mzazi. Habe niyo yaraje yakarara uhita ubimenya mu gitondo kwa aya mata afunguye. Na hata yakilala unajua vizuri haya maziwa yamegoshiwa. Hari n'abandi bayakunda wenda cyanje. Kuna wengine wanapenda maziwa kama mimi. Iyo yasomyeho gutya ahita yumva ko afunguye. Akisoma tu hivi anasikia amegoshiwa. Bwana sifiwe sana. Amen. Amata afunguye iyo ahereza umwana mutoya. Maziwa ya kuchanganywa ukiyapea mtoto mchanga, birarutwa kutoyamo ahubwo ukamuha icyayi. Afadhali ungempea umpe chai. Kubera ko guhereza umwana amata afunguye, kwa sababu kumupa mtoto maziwa ya kugoshiwa umwica no kuvuga ko nta ntungamubiri nimwe, sa amazi yamwoye, sa amata yamwoye, si maji yaliyokunywa, si maziwa. Kandi ntivyahindutse icyayi ngo hajemwe agasukari n'amayani, na haikubadilika chai uweke sukari pia majani. Mu buryo bw'intungamubiri z'umwana nta kintu kirimo. Kwa proteini ya mtoto hamna kitu. Ahubwo umwana yamwe amata afunguye ushobora kumutera bwaki. Bali mtoto akinywa maziwa ya kugoshiwa anaweza kuwa na kwashiorkor. Ushobora kumutera n'izindi ndwara nyinshi ziva muri byabi. Anaweza hata kuambukizwa na magonjwa mengi ambayo yanatokana na vitu hizo. Petero yandikira bene wabo. Petro akawaandikia nduguze, abahugura, akiwaelimisha. Kandi birizi tubwira ngo ni bene wabo bari baratawanyitse, barahunze, baragiye mu bihugu bitandukanye. Na Biblia inasema ni wale ambao walikuwa wametapaa katika nchi mbalimbali. Bari barasukiye mu bihugu bitandukanye. Walikuwa wamekimbilia kwa nchi mbalimbali. Hanyuma bandikira runo rwandiko abagira inama. Alafu akawaandikia nyaraka hii akiwaweza kuwashauri. Yari umushumba abagira inama iyo bari. Alikuwa ni mchungaji akiweza kuwapa shauri pahali wamekwenda. Arababwira ngo mwebwe rero, akiwaambia ninyi mwifuze kumwa amata y'umwuka adafunguye. Tamaneni maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Ijambo ridafunguye. Neno lisilogoshiwa. Ijambo rizima. Neno
neno ambalo ni ngo kamilifu rishobora kubafasha linaweza ngo kuwasaidia rigatuma mukura mu gakiza. na kuwafanya muweze kukomaa katika wokovu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Usomye hepfo yaho Kisoma chini hapo aravuga ngo nimba mwarasogongeye mukamenya, akasema, ikiwa mumeonja na kujua mukamenya yuko umwami wacu agira neza, na kumjua ya kuwa mfalme wetu ni mwema. aho yashakaga kubabwira yuko Alikuwa anataka kuwaambia, abizi ko mwavuye hano muzima, najua mmetoka hapa mkiwa mnajua Mungu. Imana ya Israeli murayizi, Mungu wa Israeli mnamfahamu. nimba mwaragiye mwarasogongeye, Kama mumeenda mkiwa mumeonja hanyuma mukamenya yuko umwami wacu agira na neza, kuweza kujua ya kuwa mfalme wetu anafanya vyema, si ngombwa yuko mugaruka hano ngo mwegere, si lazima mkuja hapa na kunikaribia. umwegerere iyo muri, Mkaribie huko mliko, kubera ko nibuye rizima kwa sababu yeye ni jiwe kamilifu ryanzwe n'abubatsi lililokataliwa na wajenzi, ariko ku Mana ryaratowe. lakini kwa Mungu limechaguliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Gukura Kukomaa, hakuru wavutse. anakomaa aliyezaliwa. Dusomera aho ngaho pastor. Tusomee mchungaji. Abakorinto. Waraka wa kwanza wa Korinto. Nawe reba Abaheburayo 11 Akorinto ba mbere 24. Korinto wa kwanza kangahe 13 no ku 11. 13 13 17. Amen. 13:11 Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu z'ubwana. z'ubwana ndabirika. Maze gukura Nilipokoma mambo ya utoto nikaacha. Soma Abaheburayo Waebrania 11 n'umurongo wa 24. 11:24. Kwizera niko kwatumye Mose, Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura, ubwo yari amaze gukura, yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, ni ukuvuga ko guteseka hamwe n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza ibinezaneza byahehe by'ibwami. Amen. Tuzamure Imana icubahiro. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Biblia yatubwiye ngo Mose, kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura. Biblia imesema Musa ndipo ikamfanya wakati ameshakoma. Iyo umuntu amaze gukura, mtu akikomaa, nico gihazamenya uwo yari we, ndipo sana anajitambua yule aliyekuwa. Kandi nibanga rituma umuntu ahinduka, na siri ya kumfanya mtu abadilike riva hehe? Inatoka wapi? Riva mu kumenya yuko hari impinduka ukeneye muri wewe. Inatokana na kujua ya kuwa unahitaji mabadiliko. Igihe utaramenya ko hari ibintu ugomba guhinduka muri wewe, wakati hujajua ya kuwa kuna vitu unabadilisha ndani yako, nta n'impinduka zishobora kuba muri wewe, na hata hakuna mabadiliko yanaweza kuja ndani yako. Impinduka ziza cyangwa se umuntu yakira impinduka, mtu anapokea mabadiliko mu gihe hari icyo wumva ukeneye cyangwa ukeneye guhinduka, kwa wakati unachohitaji. Biblia yatubwiye ngo Mose, Biblia inasema Musa amaze gukura, alipokomaa, yanga, akachukia. Iyo umuntu yakuze, mtu akitoka kwa utoto, kuna vitu anakataa kufanya. Kandi kera yabikoraga byishimo, na huko zamani alikuwa anafanya akifurahi. Yabikoraga yumva nta nico mutima mucyo, alikuwa anafanya hata asikie moyo ukimhukumu. Yabikoraga yumva ko hayekora ibintu, alikuwa anasikia tu anafanya vitu. Ariko amaze gukura, lakini alipotoka utotoni, Bwana sifiwe sana, haleluya, amaze gukura, alipokoma, Biblia yatubwiye ngo yanga kwitwa, Biblia imesema akakataa kuitwa umuhungu umukobwa wa Farao, mtoto wa binti ya Farao. Iyo umuntu amaze gukura, tu akikomaa, azagira amahitamo meza, atachagua vizuri, azamenya ibyo akora ko ari bibi, atajua yale anayofanya ni mabaya, hanyuma agatekereza, ndaza kubabwira ibintu bitatu biranga umwana, takuja kuwaambia madhibitisho ya matoto, hanyuma agatekereza akamenya yuko agomba gukora ibyiza, na kujua ya kuwa anafaa kutenda mema, akamenya yuko naho ari ni habi, na kujua pahali alipo ni pabaya. Biblia yatubwiye ngo Musa amaze gukura, Biblia imesema Musa alipokomaa, ngo byatumye ngo yanga kwitwa umuhungu umukobwa wa Farao, imemfanya akakatae kuitwa mwana wa binti wa Farao, ngo
ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, bali akakubali kuweza kuteseka pamoja na taifa, wabirutisha ngo kuba mu binezaneza by'ibwami, akazidisha kuliko kukaa katika furaha ya huko ufalmeni. ikintu kiza gituma umuntu amenya ko ari mu binezaneza byo kwa Farao, Kinachomfanya mtu ajue ya kuwa ako kwa tabasamu za huko kwa kiza Farao, gituma umuntu amenya yuko ari mu buryohe bwo kwa Farao, kitakachomfanya mtu ajue ya kuwa ako kwa furaha ya huko kwa Farao, ariko ari mu kaga, bali anakaa kwa jangwa, ari mu byiza kwa Farao, anakaa kwa mazuri kwa ari Farao, ibwami kwa Farao, anakaa ufalmeni kwa Farao, ari amafaranga yo kwa Farao, anazila pesa za Farao, ari indyo yo kwa Farao, anakula hata chakula cha Farao. ariko gishobora gutuma umuntu amenya ko ibiryo byo kwa Farao atari byiza, Lakini kinachomwezesha mtu kujua ya kuwa chakula ya huko si nzuri, kukua ni ukumenya ingaruka zishobora kukubaho nyuma yo gukora ibyo wayo, ni kujua madhara ya baadaye ya kufanya yale umeweza ikiza kufanya. kigaragaza ko umuntu yakuze, Kinachoonyesha ya kuwa mtu amekomaa ni ukumenya ibyo wayo ukora none, ni kujua yale unayoyafanya leo ukamenya ingaruka zishobora kuvamwo ejo hazaza. na kujua hatari zinaweza kukufikia kesho. Mose Musa ntiyanejejwe n'ibinezaneza yari arimo, hakufurahishwa na zile tabasamu za huko kwa Farao, kandi byari na byiza, yalikuwa mema, ariko yanejejwe lakini no amefurahishwa kuva mu bimunezeza, na kutoka kwa yale yanayomfurahisha, ariko bikazamubuza umunezero w'iteka ryose. lakini yanaweza kumzuia kufika kwa furaha ya milele. Hariho ibyo twigomwa, hari ibyo tudakora ari byiza mu mubiri, Kuna yale tunajizuia kufanya na ni mema kwa kandi mwili bitumereye neza na cyane, ni mema kwa mwili, dushobora kubikora bikamera na neza, tunaweza kufanya yawe mazuri, ariko igituma tudakora ibyo twita ko ari byiza, lakini kinachotufanya tusifanye mema na tunajua ni nuko mema tuba twarebye ibyiza biruta ibyiza twe tubonesha ni kwa sababu tumeangalia mema zaidi ya mema tunayoona kwa sasa. amaso y'umubiri abona ibitandukanye n'ibyo amaso y'umwuka abona, Macho ya mwili yanaona tofauti na macho ya roho. amaso y'umwuka arenze ibyiza amaso y'umubiri abona, Macho ya roho yanapitisha mema yale tunayoona kwa macho ya hanyuma kimwili, amaso y'umwuka akarangiza ibyiza biri hirya y'ibyiza, na macho ya kiroho yanaangalia mema zaidi tunayoyatarajia huko hari mbele. ibyo twita byiza none, Kuna yale tunaita mema kwa leo, ariko mu mwuka ari bibi, lakini kwa kiroho ni mabaya zangiriza ejo hacu hazaza. na yanaweza kuharibu kesho yetu. Paulo aravuga ngo Paulo akasema, kiri umwana muto, nilipokuwa mtoto mchanga. yavuze ibintu bitatu, Amesema mambo matatu. nihuta. Bwana asifiwe sana, Tukienda kwa haraka. haleluya, Haleluya. duhereze Imana icyubahiro, Tumpe Bwana utukufu. haleluya. Haleluya. Ndavuga ibintu bitatu biranga umwana, Tasema mambo matatu yanayodhihirisha mtoto, hanyuma ndababwira ibimenyetso nanone biranga umuntu umaze gukura, na nitaonyesha ishara za mtu aliyekomaa, kandi ibyo byose ndabivuga muri ino na minota. haya yote tutasema kwa hizi Hanyuma dakika. ndababwira ibindi bitanu byagufasha gukura mu gakiza. Alafu nitakuambia maneno matano yatakayokusaidia kukomaa kiroho. Niki wakora kugira ngo ukure? Ni nini ambayo unaweza kufanya ili ukomae? Halo, Hello. turi kumwe? Tuko pamoja. Niki wakora kugira ngo ukure? Ni nini unaweza kufanya ili ukomae? Niki kiranga abantu bitwa ko bakuze? Ni nini inayodhihirisha mtu aliyekomaa? Nikihe kigaragaza abana mu gakiza? Ni nini inayoonyesha mtoto katika wokovu? Haleluya, Haleluya. turi kumwe? Tuko pamoja. Mwenga bazamuri biganza. Nyosha mikono kwa utukufu wa Mungu. Mani bahumugisha. Barikiwe. Gukura rero, Kukua, iyo umuntu adakuze mtu asipokomaa, yitwa iki? yeye anaitwa nini? Igihingo. Anaitwa mtu ambaye hajakomaa. Yitwa igihingo, yitwa igihigo. Anaitwa mtu ambaye hajakomaa. Yitwa nandi mazina yose ushobora kumwita. Unaweza kumuita hata majina yote Iyo unayotaka. umuntu adakuze, Mtu asipokomaa, iyo umuntu adakuze nibyo natangiriyeho mbabwira. hiyo ndiyo nimeanzia Iyo nikiwaambia. umwana adakuze neza nk'uko ubyifuza, Mtoto asipokomaa vizuri kama jinsi umubyeyi ahita unavyotarajia, yumva ko hari impamvu ituma umwana adakura. mtoto mzazi anasikia kuwa kuna sababu ya Hanyuma mtoto kutokomaa. agira intambara mu bitekerezo byo kumenya impamvu umwana Atakuwa na adakura vita kwa mafikra ya kujua mtoto anakomaa kwa Bwana nini. asifiwe sana. Haleluya. Paulo aravuga ngo ibintu bitatu Paulo akasema mambo ngo matatu biranga abana, ambayo inadhihirisha watoto, kandi ngo niko yari ameze kera, na hivyo ndivyo alikuwa huko zamani, atarahura na Yesu kabla i Damasco. hajapatana na Yesu kabisa, ataragera i Damasco. kabla hajapatana na Yesu Ibintu Damascus. bitatu ngo byaranga Paulo, Mambo matatu yalikuwa anamwonyesha kandi huyo, ubu bukure mvuga na huu ukomavu ninaosema ntabwo ari ugukura kw'imyaka, si kukomaa kwa miaka, oya, nta nubwo ari ugukura kw'imyaka ugize warakishijwe, na si miaka uliyomaliza ukiwa umeokoka. oya, ushobora gukizwa none, Unaweza ukaokoka leo ukaruta umuntu wari usanzwe na unakomaa kuliko mtu ambaye amekoka zamani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ibintu bitatu biranga umwana. Vitu tatu zinadhihirisha mtoto. Icyambere Kwanza ni uburyo avuga.
ni msemo wake. Umwana Mtoto agira indimi zitamenyekana. yeye ana ndimi zisizojulikana. Umuvyeyi we ni uzuja bukeya ni uzugenda tora umwana avuze. Mzazi ndiye anaenda akijaribu kuchagua vile mtoto amesema. Sirita abavyeyi baba mama. Wazazi wa mama. Nao twebwe iyo umwana avuga uzuja kumenya nyine atangiye guhurutsa. Lakini sisi wazazi wa kiume tunajua akiwa anasema vizuri. Umwana ashobora kuvuga igiti. Mtoto anaweza kusema mti ariko atari igiti hayavuga. Lakini si mti ambaye amemaanisha. Kizakwereka umwana muto. Kitakacho kuonyesha mtoto mchanga. Azavuga indimi zitazwi. Anasema ndimi zisizojulikana. Kuvuga ko ashobora kuvuga umuceri. Anaweza kusema mchele. Akawitira indi zina. Na aite jina lingine. Niyo mpamvu umwana azasaba ibiryo. Ndiposa mtoto akiomba chakula. Yataramenya kuvuga. Kama hajajua kusema. Ukamubaza ati nguhereze iki? Unamuuliza nikupe nini? Agahohotera muri rwa rurimi. Na anasema kwa hizo ndimi zake. Ukazusiga rufata ibiryo ukaje nguhereze iki? Alafu unaleta chakula na kumuonyesha nikupe hii. Akakana muri rwa rurimi rwiwe. Anakataa kwa hiyo lugha yake. Ugasuka gatora nguhereze iki? Unachukua kitu kingine unamuuliza je ni hii unahitaji? Akongera kabihakana muri rwa rurimi tumwe. Na anakataa kwa hiyo ndimi ambayo huelewi. Umwana mugakiza. Mtoto katika wokovu. Nawe nuko abameze na yeye anakaa hivyo hivyo. Abafite indimi zitamenyekana. Ana ndimi zisizojulikana. Abafite amagambo atamenyekana. Ana maneno ambayo hayajulikani. Abakristo bakira abana. Wakristo ambao ni wachanga. Bakunda kurangwa n'amagambo menshi. Wanadhihirishwa na maneno mengi. Kandi amagambo adasobanutse hagati mu murimo w'Imana. Na maneno yasiyodhihirika katika kazi ya Mungu. Nibo babandi bagira urugambo. Ni wale ambao wana masengenyo. Nibo babandi bagenda bavuga amagambo atazwi. Ni wale ambao wanaenda wakisema maneno yasiyojulikana. Amagambo yo gucongea. Wanaenda wakienda wakichonganisha watu. Handi ushobora gutekereza ngo ibintu uko ntabyumva. Bali unafikiria je maneno haya mbona sijui? Uzumva kubera ko byavuzwe n'umwana mu buryo bw'umwuka. Uelewi kwa sababu yamesemwa na mtoto katika kiroho. Ikindi kigaragaza umwana mu buryo bw'agakiza. Kingine kinachodhihirisha mtoto katika wokovu. Umwana n'ubusanzwe ntashobora kumva ijambo ry'Imana. Mtoto hawezi kusikia neno la Mungu. Kubera kuri bano bana mukikiye bari hano. Kuanzia kwa watoto mnaowabeba hapa. Nituva hano mubaza aho twasoma. Tukitoka hapa waambie kile wamesoma. Mubaza teze twasomye mukiye gitabo. Umuulize tumesoma kwa kitabu gani? Kandi baba bakanuye ndetse abavyeyi ba nyina baza basinzira abana bakanuye. Na hata wamama wanasinzia watoto wakiwa wanaangalia. Kandi ijambo ry'Imana riharivu. Na neno likiwa linanenwa. Kabaga kanuye kare mu bindi kare busy ukuntu. Anaangalia lakini ako busy kwa mambo mengine. Ariko aho twabwirije ndiyo hamwe. Lakini ukimuuliza amehubiri wapi hawezi kujua. Kizakwereka umwana mugakiza rero. Kitakacho kujulisha vizuri mtoto katika wokovu. Ntazi kumva ijambo ry'Imana. Hajui kusikia neno la Mungu. Ntazi yumva ijambo ry'Imana. Hawezi kusikia neno la Mungu. Habe nubwo twahamagaza bavuga butumwa bavuye ku isi hose. Hata tuwaite wainjilisti kutoka dunia mzima. Ashobora kumva ijambo ry'Imana kandi rihari. Lakini hawezi kusikia neno la Mungu na linasema. Sakabiri kigaragaza umwana niki? Tatu inayoonyesha mtoto ni nini? Iravuga ngo n'uburyo atekereza. Ni mafikra yake. Ibitekerezo by'umwana. Mawazo ya mtoto bitandukanye n'ibyo abantu bakuru. Tofauti na ya watu wakuu. Umwana ndatekereza. Mtoto afikiri. Iyo akora ikintu. Akifanya kitu. Hazatekereza ingaruka z'ibyo hakora. Hawezi kufikiria madhara ya kile anachokifanya. Akesha umwana uzareba iyo ufite umwana nko mu muhanda ugiye kwambuka umuhanda. Angalia mtoto ukienda kuvuka barabara. Uzohagarara utaragera ku muhanda. Unasimama kabla hujafika barabarani. Umwana azahita kwiyaka kugira ngo wasimbe mbere yawe. Mtoto anaweza kukuachilia ili akimbie mbele yako. Imodoka zihaziva ruguru nepfo. Na kuna magari yanayotoka juu na chini. Nono ukarwana n'umwana umufata cyane ukuboko. Wewe unajaribu kumrudisha mtoto ili asije kufanya ajali. Umwana ibitekerezo bye. Lakini mtoto kama fikra yake. Yari matekereza gusa kwambuka hakurya y'umuhanda. Yeye tu anafikiria kuvuka ngambo. Hanyuma ingaruka ziraha hagati mu muhanda. Lakini hatari iliyoko hapa barabarani. Abitekereza ntazi ko ashobora kuba impanuka. Hajui ya kuwa hapa barabarani kunaweza kupatwa na ajali. Ndio mpamvu umwana azafata iwembe cyangwa se imbugita. Ndipo mtoto anaweza kuchukua wembe ama anachukua kisu akarwana haja kwitema na anachukua ili aweze kujikata. Wamubuza ndetse akarira cyane akababara. Ukimwambia wata analia kabisa na kuhuzunika. Hari n'abantu bafite abana bagira utu esprit cyane kuna watoto hata wana kiburi ya kuweza hata kuzira. Kakiri gato wamubuza ibintu akaba yofata ivera kamena ibintu byose. Anaweza kuchukua hata vikombe na kumwanga na masahani na kumwanga. Sinzi ni muza mubabona ino na. Sijui hata kama nyinyi mnaonanga watoto kama hao. Murya shora kwa mamena guri bikombe na masahani. Na anaweza hata kuvunja masahani na vikombe. Kandi abikoze wamubujije gukora igishobora kumuteza ingaruka mbi. Na anafanya hayo ukiwa umemzuia kufanya jambo linaweza kumletea hatari. Mu buryo bw'umwuka rero. Kwa kiroho tena. Umwana mu buryo bw'umwuka. Mtoto kwa namna ya kiroho. Cyangwa se mu buryo bw'agakiza. Ama kwa wokovu. Ibitekerezo byiwe. Mafikra yake. Bireba hafi cyane. Yanaangalia karibu sana. Iyo umuntu atarakizwa neza. Mtu kabla hajaokoka vizuri. Iyo umuntu atarakomera neza mu gakiza. Mtu kabla hajaokoka vizuri kwa wokovu. Iyo umubwira neza.
ukimwambia na kumshauri hari vizuri, ibintu nk'abingahe bita bimugaragaraho. kuna vitu kama ngapi ambazo zinaonekana Hari kwake? ibimenyetso bingahe Kuna bizamukwera. ishara ya haraka haraka itakayo kuonyesha mtoto. Icya mbere ni ukwivumbura vuba. Kwanza ni kuzira, Umwana azayivumbura vuba bitarenze. anazira haraka kabisa. Umwana mu gakiza. Mtoto katika Iyo wokovu, mubwiye ati ahangaha ukimwambia hapa, iyo ukora gutya. si ungefanya hivi, Uyu mwenda wambaye. hii vazi ulioivaa Iyo wambara gutya. uwezi, si ungevaa Kandi hivi, ubimubwiye n'urukundo. na umemwambia kwa upendo. Kandi icyo ushaka ni iki? Na nini unataka? Ni ukugira ngo we kwambara ubusa agasekwa. Ni ili asivae uchi ili achekelewe. Eda ni umwana w'umukobwa Ni mtoto binti cyangwa se n'umwana w'umuhungu. ama ni kijana. Hari ibintu bizabindangaza Kuna cyane. vitu unishangaza Umuntu sana. agakora ubukwe, Mtu anafanya harusi, umuhungu akambara neza, kijana anafaa vizuri wenda zarengaho n'umukobwa akaba yo kwambara neza. na mu mke bukwe. anajaribu kuvaa vizuri, Hanyuma abakobwa bakiyambika ubusa. lakini wale wasichana wanaowasindikiza wanavaa Babasema vibaya. abakobwa muhaye muntu. Chani waulize wasichana mnaonisikia, Ni gute uwo wambariye abo mwambariye ni jinsi gani yule mliyemvalia, bambara neza Avae hanyuma mwebwe vizuri. mugahendeka mukambara nabi. alafu ninyi anawadanganya mnavaa vibaya. Ugasanga umuntu yambaye umugongo wose uri hanze. Unapata mtu mgongo uko nje. Habe n'ejo narabonye imigongo yose yari hanze. Sinababonye binjira. Sijaona wakiingia, Barankwebse nuko naza nihuta. wameniepa nilikuwa nafunza. Bahise bakora amayeri, Wamekuja haraka bahita baciri inyuma, kandi ni ubwa mbere kuba twakora ubukwe hano. na ni mara ya kwanza kabla hatuja, Ni ubwa Fanya. mbere mbonye umugeni aca muri ino nzira. ni ya kwanza nikiona Sinzi mke namwe nimba akipitia mwarabibonye hapa. hano. Sijui Ni hata ubwa nyinyi. mbere kuba twatangira gukora ubukwe hano. Ni ya kwanza tangu tufanye harusi hapa. Umuhungu n'umukobwa baca muri ino nzira. Wanapitanga kwa njia hii, Bakaza bakicara. wanakuja wanakaa, Ariko ejo nabonye yaciriye. lakini tumeona jana amepita hapa. Sinigeze mbona je namenya abakobwa, Mimi nimejua binti, nabonye abakobwa nako mpagaze hano. nimeona binti nikiwa nimesimama hapa, Ariko naho nkabona hano nkabona utuntu tw'utujire. lakini nilikuwa naona tu wakivaa. Kuri gutu umuntu aje kwa tayeri. Lakini ni jinsi gani mtu anaenda kwa fundi Agasonesha akantu kameze nk'umugozi w'urukweto akagashira hano. na anaweza kumwambia amshonee kitu kama Ese kamba mwebwe tu. nimuzamutekereza mbere yuko mwambara. Nyinyi kwani hamfikiri kabla hamjavaa? Uzi ko umuntu iyo yambaye neza agaragara neza. Hujui mtu akivaa vizuri huonekana vizuri? Ivyo bitugu bugenda wereka abantu ninde ukeneye bitugu? Haya mabega unayoonyesha watu ni nani anayohitaji mabega? Umugongo bugenda wereka abantu ninde ukeneye? Huo mgongo unaonyesha watu ni nani anayohitaji? Wiyambika ubusa bo wambitse ubusa wambaye minijipe ninde ubikeneye? Nani anayekwambia ulete skati fupi? Wamubwira gutyo kandi ukamubwira mu kinyabufura. Unamwambia hivyo tena kwa ungwana. Ikizakwereka bene uwo muntu. Kitakacho kuonyesha mtu kama huyo, Icyambere no kwivumbura. kitu ya kwanza atazira, Azumva nabi cyane. anasikia vibaya. Kandi umuntu imagine umuntu akubwiye neza umvishe nabi. Mtu amekwambia vizuri lakini wewe unasikia vibaya. Icya kabiri. Pili, Bwana asifiwe sana. haleluya, Amen. amen, Kurakara vuba. ni kukasirika haraka. Karavuba. Wanakasirika haraka. Ngira umusinzi nk'imwizoga. Wakati mimi nikuwa mlevi, Abasinzi bari hano barabavyumva. walevi wako hapa watasikia. Nimba hari ikintu abasinzi banga. Kama kuna kitu walevi wanachukia, Nukumubwira ko yasinze kandi yanyuma. ni kumwambia yeye ni mlevi na akiwa amekunywa. Agenda dandabirana. Anaenda akianguka huko Ariko na huko. ngo yasinze. Lakini ukimwambia wewe ni mlevi, Intambara ibibaye. vita inaanza hapo hapo. Abo nibo bakristo babana dufite. Hao ndio Wakristo wachanga Iyo tunao. umuntu atarakura mu gakiza. Mtu kama hajaokoka katika Iyo wokovu, umubwije ukuri ndiyumva ukimwambia ukweli hatasikia neno hilo uliyomwambia, ahubwo azumva nabi. bali anasikia vibaya. Kandi Biblia zitubwira ngo uw'Imana ikundira mu cyaro. Biblia inasema yule Mungu anampenda anamkemea. Nimba tubanye. Kama tunakaa pamoja, Ndashobora kukubwira ikosa wakoze. na siwezi kukushauri kwa kosa ulilolifanya Ubashe kwikosora. ili uweze kujikosoa. None se nkumari iki? Je, tuna faida gani kuishi pamoja? Nkumari. Sina manufaa kwako. Hanyuma habari abandi bashabiki baba bari hano. Lakini kuna wengine mashabiki wako hapa, Bashinzwe gusokubwira ngo wambaye neza kandi wambaye nabi. kuna wengine anakuambia umevaa vizuri na umevaa vibaya. Ngo wambaye neza ngo wambaye. Anakuambia umevaa vizuri. Ngo birabe ngo uzari smart. Hiyo vitu ilikuwa smart. Wambaye umwenda ubonerana. Umevaa vazi ambayo ni transparent inaonekana na alafu uko smart. Ikigaragaza umuntu ko atarakura mu gakiza. Kinachoonyesha kuwa mtu hajakomaa katika wokovu. Ibitekerezo bye ntibishobora kumubwira ko yambaye nabi cyangwa. Mafikira yake hayawezi kumwambia amevaa vibaya ama amevaa vizuri. Nta ngaruka zo gutekereza nyuma yo kwambara uya mwenda. Hawezi kufikiria hatari za kuvaa vazi Ngaruka zo hilo. gutekereza nyuma yo kuvuga ibyo ngiye kuvuga. Hawezi kufikiria hatari za kusema yale baada atakayoyasema. Avuga gusikije. Yeye anasema kitakacho kuja. Umuntu wese agize ngo avuge ibyo atekereza. Kila mtu akisema kile ambacho anakifikiria, abantu bohinduka basazi. watu wanaweza kuendelea kuwa waenda wazimu. Kuvuga. Lakini kabla hujasema, Banza utekereze icyo ugiye kuvuga niki. fikiria ninachotaka kusema ni nini. Abugiye kukibwira ni bande. Ni akina nani nataka kuzungumza na wao? Igihe ugiye kukivugiramo niki. Na wakati ninataka kuzungumza ni wakati hari gani? amagambo mwoganira muri babiri. Kuna maneno mnaweza kuzungumza mkiwa wawili. Hari nayo mwoganira muri batatu. Kuna maneno ya kuzungumza mkiwa watatu. Ariko hari amagambo tuvugira mu materaniro. Lakini kuna maneno usiyosema hapa kwa ibada. Hari
n'abantu utobwira ibyo ushaka Na kuvuga. kuna watu huwezi kuambia chochote unachotaka kusema. Ugomba kubaha n'imyaka y'abantu. Unafaa hata kuheshimu miaka ya watu. Ugomba kubaha n'ugiye kubibwira. Unafaa kumheshimu yule unataka kumwambia pia. Hariho process ikomeye cyane mbere yuko umuntu yakora. Kunayo process ya kumwambia mtu kile unataka kusema. Urugamba rukomeye nk'urugamba rw'amasasu. Ni vita kubwa kuliko hata vita ya marisasi. Ahantu Satani ari mukurasira. Kama kuna pahali watu wanapigiwa marisasi, ni hano mu kuvuga mukana. Ni hapa katika kusema kwa kidogo. Kandi rero mbabwira inama bene data. Na niwashauri ndugu zangu, media zihari unyine. Media ya kisasa bari mu kugenda bacaka akantu bateshagujwe. Wanaenda wakitoa kile kitu ambacho wamesema vibaya. Akaba bakwira kwiza kwisi hose. Na hiyo ndiyo watatangaza ulimwenguni. Hanyuma rya jambo ryiza ryose ryavuzwe ntibarivuga. Alafu ile neno nzuri yote iliyosemwa hawasemi. Icyo kikwereka yuko dufite abana benshi. Hiyo ndiyo inayokuonyesha kuwa tuna watoto wengi. Abana mu rusengero. Tumejaza watoto kanisani. Mu miryango. Kuna watoto katika jamii. Hari abana benshi mu buryo bw'agakiza. Kuna watoto wengi kwa mambo ya kiroho. Ni gute umuntu atekereza gucamwa akantu ko guteshaguzwa? Ni jinsi gani mtu anaweza kutoa kitu ambacho ni ya kusema vibaya, lakini hawezi kutuma neno nzuri linaweza kujenga watu. Hizo ni bimenyetso by'abana mu buryo. Hizo ni ishara ya watoto katika kiroho. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Menye uvuga n'ibyo ukora. Jua yale utakayofanya na kuyasema. Bwana asifiwe sana. Amen. Erega hari ibyo kuri wewe byiza ariko kubandi si byiza. Kuna yale ni mema kwako lakini si mema kwa wengine. Kandi icyingenzi umunyabwenge umumenyera he? Na ya maana mwenye hekima utamjua wapi? Hari ibigufitiye akamaro wewe cyangwa byiza kuri wewe. Kuna yale yana faida kwako ariko muri society si byiza. Lakini kwa society si mazuri. Aho urebera umunyabwenge ni he? Bali utaangalia mwenye hekima. Yita kuri society kuruta uko yita. Yeye anajali society kuliko vile anajijali. Ariko wireba aho utareba abana. Lakini ukijiangalia bila kuangalia wengine, umwana mugakiza. Wewe ni mtoto katika wokovu. Hello? Hello. Chagatatu kiranga umwana. Ya tatu inayodhihirisha mtoto ngo ntacho yibwira. Yeye hawezi kufikiria chochote. Iri jambo kwibwira bisobanura ikirere. Hili neno kufikiria inamaanisha nini? Ubundi kwibwira, kujiambia ni meditation. Ni kurudia tena. Ni ugutekereza cyane. Kufikiria mara tena. Hariho gutekereza. Kuna kufikiria. Hakabaho no kwibwira. Kuna pia na kufikiria mara tena. Kwibwira birenze gutekereza. Ni zaidi ya kufikiria. Kwibwira ngo ni uburemere bw'ibitekerezo. Hiyo ni uzito wa mafikira. Ushobora gutekereza ikintu cyane ukachimba cyane iriya. Na kuweza kufikiria kitu kwa umbali. Hanyuma ukachibwiraho cyane. Alafu unakirudilia mara tena. Ya jambo karifata ugasanga warivuze utararivuga. Hilo neno unalichukulia ni kama umesema na hujasema. No, iyo umuntu yarihimze uravuga ngo iri ngwese ndivuze. Unasema sasa neno hili nikilisema. Je, watu wanaweza kunielewa kivipi? Ukasuka ryigaruraho. Alafu unarudisha kwako. Abantu baryumva narivuze. Watu wakinisikia nikiwa nimesema neno hili. Bashobora kumfata gute? Wanaweza kunichukulia kwa uvipi? Kwibwira ni ugutekereza byimbitse. Kujiambia ni kufikiria kwa umbali. Mbere yo kugira ibyo uvuga. Kabla ya kuweza kusema chochote. Hello? Hello. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Ugomba gutekereza cyane. Unafaa kufikiria sana. Tugakura mu gakiza. Na kuweza kukomaa kwa kiroho. Tugakura mu bitekerezo. Na kukomaa kwa mafikira. Uhagaze imbere yao. Kama umesimama mbele ya watu. Ntabwo wabakodesheje. Si kama umewakodisha. Hello? Hello. Uhagaze imbere y'abantu. Kama umesimama mbele ya watu. Nimba mbaye mbabwiriza. Kama nahubiri. Ntabwo bivuze ko mbarusha ubwenge. Si ati inamaanisha kuwa na wazidi akili. Umwanya gusa nahawe none. Ni muda niliopewa leo. Ejo nawe uzawufite uyu mwanya. Kesho pia utapewa muda huu. Nimba uyu munsi ndi pastor. Kama leo mimi ni mchungaji. Ntabwo uzahora ndi pastor. Sitaendelea kuwa mchungaji. Ejo ndi muri mwebwe azaza we. Kesho mwingine atakuja asimame pahali niko. Ariko kuburi hano. Lakini kuwa uko hapa. Ubundi kuwa amahirwe. Kuwa umepewa fursa. Bareke mbabwire kino kintu baba. Chani waambie ndugu zangu. Nuhabwa amahirwe yo guhagarara imbere y'abantu. Ukipewa fursa ya kusimama mbele ya watu. Uzasaba Imana kuguhereza ijambo ry'ubwenge. Omba Mungu akupe neno la hekima. Kandi ryuzuye umwuka w'Imana. Na ambalo limejaa roho wa Mungu. Kugira ngo ushobore kuribwira abantu. Ili uambie watu. Yururutse imitima ifite. Liweze kupumzisha mioyo ambayo ina rikomeye cyane guhagarara imbere y'abantu. Ni neno kuu sana kusimama mbele ya watu. Hanyuma ukavuga ijambo ribi rishobora kumunga. Alafu unasema neno mbaya ambalo linaweza kuharibu watu. Ihagaciro ibyo ugiye kuvuga. Jiheshimishe kwa yale unataka kusema. Bigaragaze kukuze mu mwuka. Na iweze kuonyesha kwa umekomaa kiroho. Niki kigaragaza ko umuntu yakuze? Ni nini nayo sasa thibitisha kwa mtu amekomaa? Bwana asifiwe sana. Amen. Reka mbivuge nihuta. Cha tuseme kwa haraka. Icyambere. Kwanza, ngo arihangana mu bigeragezo byose, anavumilia kwa majaribu yote kandi akabinesha. Na anaweza kushinda majaribu. Yihanganira ibigeragezo byose. Anavumilia majaribu yote. Umuntu wakuse mu gakiza. Aliyekomaa kiroho. Yihanganira ibyo acamo. Atavumilia yale atakayopitia. Kugeza binesheje. Mpaka aweze kushinda. Hello? Hello? Muzamuri biganzara abantu bamwe mpaye mbona. Kuna watu wamesinzia, nyosha mikono. Amen. Amen. Ninga baravuga ngo muza musinzira hariya. Jumapili wameambia mko mnasinzia. Ariko ni musinzira muvuga ibyo mwarose. Lakini mkisinzia sema mlioota.
ikibazo rero hari usinzira mu ikanisa Shida kuna yule anaweza kusinzia kanisani, yagira cyo kamaro timgigiye kumurya ugasanga aramirije ahangaha, alafu anaota mbwa ikimkimbiza, anapiga nduru hapo kwa kanisa. cyangwa karota harya ukabonagize agiye kure, Ama anaota akikula anaanza kumega ugali kwa kanisa. Ibi byuma rero byatujemo hano, Na hizi vyuma zilizokuja hapa, muzamwirinda nuzozuje no kwayura. jihadhari hata ukienda kupanua mdomo. Si kupanua mdomo kabisa. Muza mureba za YouTube, muza mugenzu. Fuatilia kwa YouTube. Hari abantu bari mu kwayura ukagira none ari mwisi, ari nko mwishamba. Kuna watu wanapanua mdomo, unafikiria ako peke yake. Ukagira ngo ari nko muri forêt equatoriale. Unadhani ako huko kwa umuntu akayura bakinanura warohande sukabona ashatse nko kuja guhunyiza. Mtu anajipanua kabisa, mtu anajaribu uzumenye ibyo wawe ukora mushe. Jaribu kujua yale unayoyafanya ndugu yangu. Kandi ibyo dukorera hano twe ntitwaye twibona. Na yale tunayofanya hapa sisi hatujioni. Ariko nyuma y'amaterano uzawireba urebe ukuntu. Lakini baada ya ibada angalia kwa YouTube, ujiangalie. Abandi rero babana mu mwuka rero. Wale ambao watoto kwa kiroho. Iyo bakarabutswe gutya. Akiangalia hivi. Nako niko bakata. Ni hiyo sasa ndio watakata. Bakagasangiza izindi mpinja. Alafu wanatumia wachanga wengine. Kaka mwisaha imwe kabaga kwiriye status zose. Kwa saa kama moja itakuwa imejaa kwa status ya kila mtu. Kwa murumva mwa bantu b'Imana. Mnasikia ndugu zangu? Uzoja kwa uzutamira urupande cyangwa uname. Ukienda kupanua mdomo weka kitenge ama kitu kingine. No gusinzira na mayeri. Ukisinzia kwa utaratibu. Hapana kwa musinzira nk'umuntu uri mu gitanda ngo. Lakini sisi kusinzia kama mtu ambaye ako kitandani. Sinzira nk'umuntu udashaka gusinzira. Ubirwanye. Sinzia kama mtu ambaye hataki kusinzia kwa utaratibu. Uzukubita nyina ariko wamugaruka vuba usubire mu materaniro. Piga kwa haraka na urudie haraka. Hapana kwa musinzira bamwe bazavuze akamahengama. Wengine wanasinzia hata anapengama. Sio. Muza mwikomeza. Jaribu kabisa. Sinzira kandi bitose bigira imbaraga, nta muntu bitagira imbaraga. Na usingizi uko na nguvu kwa kila mtu. Ariko nubwo byagufashe. Lakini ukisikia usingizi imekushika, garagaza kuri ku rugamba. Jaribu kufikiria kupigana kama mtu aliyeko kwa vita. Badilisha ile position ambayo ulikuwa napo. Badilisha hata vile ulikuwa unakaa, ubadilisha. Ariko nugendera kuri ritime bitose. Lakini ukiendea kwa hiyo mtindo ya usingizi, uzofuna makundebe wicaye. Utaanguka kwa hiyo kiti uliyokalia. Yihangani mugerageza. Atavumilia majaribu. Icyakabiri kimenyetso kigaragaza umuntu wakuze mu gakiza. Ishara nyingine inayoonyesha mtu aliyekomaa katika wokovu. Aziguca bugufi. Yeye anajua kunyenyekea. Very humble people. Ni mtu ambaye ni mnyenyekevu kabisa. Chabugufi cyane. Ni mtu wa kunyenyekea. Umuntu chabugufi cyane. Ni mtu mnyenyekevu. Icyagatatu. Tatu. Ngo akunda kumva ijambo ry'Imana. Yeye anapenda kulisikia neno la Mungu. Yechi ijambo ndiwo mudisturb. Wakati wa neno huwezi kumdisturb. Hari abandi bantu bazabibuka ijambo. Kuna watu wengine anakumbuka neno mwavuganye kera Rwanda, ambaye mmezungumza huko Rwanda. Igihe umuvuga butumwa tambutse. Wakati mhubiri anasimama. Ngo ari kuribuka burya ngo tukiba muri sekondari. Eti unakumbuka wakati tulikuwa huko kwa sekondari. Ariko umva umuntu ukwibukije ibintu muri lakini kumbuka mtu ambaye anakukumbusha mambo ya sekondari. Umuvuga butumwa arahagurutse. Mhubiri amesimama. Uzumubwira ngo stop na sekondari. Mwambie simama na sekondari. Tubivugire hanze. Hiyo tuseme tukifika nje. Ikintu cyose kizakwereka kizakudisturbinga uhawumva ijambo ry'Imana. Chochote ambacho kinakukosesha amani ukisikia neno la Mungu. Harimo n'ibitotsi. Ikiwemo usingizi. Uzabirwanya. Pigana kwa hakika. Cyakane. 4. Nukubaha. Ni kuheshimu Imana. Mungu. N'abantu bose bakuruta. Na watu wote wanayokuzidi miaka. Ndetse n'aburuta. Na wale unaowazidi miaka. Ijambo kubaha. Neno kuheshimu. Ni ijambo rikora kubakuze. Ni neno ambalo linagusa kwa wale ambao ni wakuu. Ni ijambo rikora kubatoya. Ni neno linalogusa wale watoto. Kubaha, ijambo kubaha. Neno kuheshimu. Ni ijambo rikoreshwa n'umuntu wari wese. Ni neno linalotumiwa na kila mtu. Nta rwego wogeramo bidasaba kugomba kubaha abandi. Hakuna kiwango cha kufikiwa usipowaheshimu wengine. Nta fonction wogeramo isaba kutagomba kubaha abandi. Uwezi kufikia kiwango fulani ambayo haikufai uwaheshimu wengine. Nubwo umunyamafaranga. Hata kama una pesa. Nubwo ufite bene wanyu hanze. Hata kama una ndugu zako huko ngambo. Nubwo ukomeye cyane. Hata kama wewe ni mtu mashuhuri. Nubwo waba uri president wa republika. Hata uwe rais wa nchi. Ntibisabwa ko wubahwa. Haimaanishi wewe uheshimiwe. Wewe ureke kubaha. Lakini usiheshimu wengine. Na ukeneye kubaha. Na wewe unahitaji kuheshimu wengine. Bwana sifiwe sana. Amen. Igikorwa cyo kubaha kireba abantu bose. Tendo la kuheshimu ni ya kila mtu.
Bwana asifiwe sana. Amen. Icya gatanu kigaragaza umuntu wakuze mu gakiza. Tano inayodhihirisha mtu aliyekomaa katika kiroho. Ntagira amatiku mu murimo w'Imana. Yeye hana makelele, hana mabishano kwa kazi ya Mungu. Amatiku mu murimo w'Imana. Yeye hana mabishano kwa kazi ya Mungu. Kandi suko hatari ibitagenda. Na si kwa sababu hakuna mambo ambayo hayaendi. Chani waambie ndugu zangu. Ubundi tena ibiturwanya nibyo byinshi kuruta ibitaturwanya. Yanayotupiganisha ni mengi kuliko yale yasiyotupiganisha. Ibishaka ko dukoroganije nawe nibyo byinshi. Yanayotufanya tukosane mimi na wewe ni mengi. Ibishaka ko itorero icikamo nibyo byinshi. Yanayofanya kanisa igawanyike ni mengi. Ariko se ni ngombwa ko, lakini ni lazima ikije cyose kizanye umugambi tucemerera. Kitakacho kuja kikija na lengo hicho tukubalie. Paulo yavuze neza cyane. Paulo amesema vizuri sana. Yaravuze ngo ibintu byose urabyemerewe. Amesema mambo yote tunakubaliwa. Ariko aravuga ngo ugomba gutegekwa n'ikindi cyose. Lakini usiweze kushurutishwa na kila kitu. Kandi aravuga ngo byose urabyemerewe. Na yote umekubaliwa. Ariko aravuga ngo se byose niko bidufitiye akamaro. Lakini yote yana manufaa kwetu. Icyo ugomba kuzutekereza cyane. Hiyo ndio unafaa kufikiria sana. Ikindu kizana amatiku, kitu ambacho kinaleta mafarakano. Hari igihe amatika zanwa wenda n'intege nke runaka. Kuna wakati mafarakano yataletwa na udhaifu fulani. Ubundi amatiku yishingikiriza ku kantu gatoya. Mafarakano yataletwa na kitu kidogo. Udashobora kwibeshaho mu kuvuga cyangwa se mu mikorere. Ambayo mtu anaweza kujidanganya kwa msemo ama kwa mfano. Hanyuma abandi bacuruza amatiku rero. Lakini wale ambao ni wauzaji wa kuweza kuuza hayo mafarakano bakagenda bayaranguza ku bei rike. Wanaenda sasa wakiweza kupeana kwa bei ya hasi. Amatiku, watu ambao ni wa mafarakano bagira wholesale ya magambo. Wana wholesale ya maneno. Nukuvuga ko ibo baraya synthetize amagambo bakayarunga umunyu bakayagira simple. Wao wataweza kuyaweka chumvi alafu wanafanya simple. Barangiza bagahinduka ba supplier, bagenda ba surprising aya magambo. Alafu wanaenda wakisupply maneno hayo. Ngabo rero. Ndio hao watu. Ntabwo tuzobura intambara mu itorero. Hatutakosa vita katika kanisa. Ntabwo tuzohora twumvikana mu makorari. Hatutaendelea kuelewana katika wanakwaya. Ntabwo kubana kw'ikiyumbe bivuze ko hatariho ikintu kitagenda. Haimaanishi kuishi kwa ombezi hakuna kitu ambacho hakitembei vizuri. Kizagaragaza ubukure mu mitima y'abantu. Lakini kitakachoonyesha ukomavu katika watu no kwihanganira impamvu zishobora gutuma mutabana. Ni kuvumilia sababu za kuwafanya msiishi pamoja. Mukabana mu gihe Satani atumva ko mushobora kubana. Mnaishi pamoja kwa sababu shetani anasikia msiishi pamoja. Mugakomeza umurimo w'Imana mu gihe Satani adashaka kukomeza. Mnaendelea na kazi ya Mungu wakati ibilisi hataki tuendelee na kazi. Kandi kibikwereka ko ari bibi. Na kitakachokuonyesha kuwa si vizuri. Kibikwereka ko Satani yazanye amatiku ari mabi. Kitakachokuonyesha kuwa shetani akileta mafarakano ni mabaya. Anakubwira ngo twangu uyu dukundu uyu. Mtu anakuambia tumkatae huyu tumkupende huyu. Ubu nyine muhujije umugambi mukangu uyu nguyu mugakundana. Vile mmeshirikiana kumkataa huyu. Gatoya gusa mu gihe kitari kirekire cyane. Kwa muda usiokuwa mrefu hivi. Satani araso arakubwira ngo mwangane nawe muse mukunde runaka. Shetani atakwambia mchukie huyu penda tena huyu. Nizo zizi ntambara ziri mu matorero. Ndizo hizi vita zilizoko kanisani. Ugasanga buri munsi amakanisa yacitse. Unapata makanisa yamegawanyika. Ngo hari ibintu batumvikana. Eti kuna vitu ambazo hawajaelewa. Hari ibintu mutumvikanye mwabiganire mukavyumva. Kama kuna vitu ambazo hamuelewani simsimame muweze kusuruhisha. Kindi chongeho nimba runaka adashobora kuva kwizima wewe wavuye kwizima. Kama fulani hawezi kutoka kwa neno si wewe utoke kwa neno. No kandi ugasanga iyo abantu batandukanye usanga ngo uyu ni uri makosa ngo uyu ni uri makosa. Watu wakiachana mmoja anasema huyu ndiye ana makosa huyu ndiye ana makosa. Ugasanga umuntu wese yabaye umunyakuri kandi umuntu wese yabaye umunyamakosa. Kila mmoja amekuwa mwenye ukweli na mwingine amekuwa mwenye makosa. Ikosa Satani Biblia zitubwira ngo Biblia husema hakizabuza Satani kutugerageza. Hakuna kile kitakachomzuia ibilisi kutujaribu. Na hata mwimbaji amesema nitapata atakayonihuzunisha. Nitapata atakayonichosha. Lakini akasema hata ikiwa hivyo najua niko pamoja na Mungu. Hata vita zipo. Hata anayetuwatanisha yapo. Lakini haimaanishi ya kuwa tuachane. Kitakacho kuonyesha Mkristo ambaye amekomaa ni mtu anaweza kuvumilia ibituma tudashobora kubana. Yale anaweza kuzuia tusiishi pamoja. Hello. Kwa mnabzumva? Mnasikia? None baratandukanye kubera impamvu runaka. Leo wameachana kwa sababu fulani. Baragiye bashinze irindi kanisa. Wameenda wakaanzisha kanisa. Tangu bashinze ibindi. Ama wakaanza vitu zingine. Bageze hari. Wamefika hapo. The same case. Hiyo. Cha kindi chatumye. Hicho kitu kilichowachanisha. Ese abantu ndi botandukana habayeho vision. Si watu hawezi kuachana kukiwa na vision. Umuntu ndi yogira vision gatanga. Mtu si anaweza kuwa na vision ya aanzishe kanisa. Mpaka gusango hari impamvu. Lakini kuna sababu. Hari impamvu. Kuna sababu. Ngo yagize gutya. Amefanya hivi. Ngo yagize gutya. Amefanya haya. Nimba yaragize ko. Kama amefanya hivi. Wewe wakoze iki ukuze mu mwuka? Wewe ambaye umekomaa umefanya nini? Wamwere imbuto. Si umzalie matunda. Yihanganira. Na kumuvumilia. Kabana kubera ko nabo mujanye. Na hata wale mnaobeba. Ntabwo ari abamarayika. Wala ambao mmeenda na wao si malaika. Ntabwo ari abamarayika. Si malaika. Naje ubabwira mfite amafuta ndani. Nami ambao ninawaambia nina makosa.
makosa. Namwe dukorana mufite ibindi bibara. Nanyi ambao tunafanya na nyinyi mna makosa. None se ko twese turi abanyamakosa. Mbona sisi wote ni wenye makosa? Kandi twese dufite intege nke. Na sisi wote tuna udhaifu. Dusambagurane. Tuweze kusambaratisha. Bibe ku munara dukingi kanisa. Iwe tufunge tuache kanisa. Ikizakwereka umukristo wako. Kitakacho kuonyesha mkristo aliyekoma. Nuko ni kwa sababu iyo amaze gukura akikua azayanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farao, anakachukia kuitwa mwana wa mtoto wa Farao. Abantu benshi muona mamatiku n'abandi bagenda. Kuna wengine mnaona watu wa mafarakano mengi. Bali na abantu bakiri mu buretwa bwo. Hao ni watu ambao wanakaa kwa utumwa huko kwa Farao. Kwa Farao. Wanakaa kwa Farao. Iteka ryose nukomeza kuba kwa Farao. Mara kwa mara ukiwa kwa Farao, uzahora mu matiku. Utaendelea kuwa kwa mafarakano. Reka twihanganirane. Wacha tuvumiliane. Wacha tuzae matunda mema. Turi kumwe makorari tubihanganire. Wala ambao tunakaa kwa nakwaya tuwavumilie. Imani zire mabanda ariko abantu bose ntibazamera. Mungu anawaumba watu lakini watu wote hawajui. Mungu wese afite intege nke. Kila mmoja ana udhaifu wake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Petro abwira bene wa. Petro akawaandikia ndugu ze. Abwira ngo nimba mwarasogongeye. Akawaambia ikiwa mumeonja mukamenya yuko umwami wacu na kujua ya kwa mfalme wetu anatenda wema. Nimumwegeraho muri. Mkaribieni pale mlipo. Nubwo hari bidutanye. Hata kama kuna yale yaweze kutuachanisha. Mkaribie Yesu. Mkaribie Yesu. Nimba imbaraga zagushize. Kama nguvu zimeisha. Irimana ngo ma. Ambia Mungu. Ese aho gusenga ngo utandukane n'umuntu. Kuliko uombe wachane na mtu. Kweli kutoja mu masengesho usenga Imana kugira ngo Mana mfasha kwihanganira uno muntu. Kwa nini uwezi kuomba Mungu nisaidie nimvumilie mtu? Fasha nihanganira uno mushumba. Wacha nivumilie mchungaji. Fasha nihanganira uno kondikiteri. Wacha nimvumilie kondikiteri. Fasha nihanganire president. Wacha nimvumilie president. Umusabira hinduke. Umuombee abadilike. Aho gusaba ngo mutandukane musabira hinduke. Kuliko kumwombea muachane, muombee abadilike. Usipomwombea augi pale unaenda uzojana na wa mwuka, utatembea na hiyo roho, kandi wa mwuka uzagukurikira, na hiyo roho itakufuata. Iminota ingahe kugira ngo ndangize? Dakika kama ngapi? Harenze iminota ingahe? Dakika kama ngapi? Turi kumwe? Reka bagire ibindi bishobora kudufasha nihuta. Tani waambie atakayotusaidia kugira ngo dukure mu gakiza, ili tukoma kiroho. Icyambere kwanza, Bwana asifiwe sana. Amen. Kizatuma ukura mu gakiza, kitakacho kufanya ukoma kwa kiroho. Bwana asifiwe sana. Amen. Nugusenga, maombi. Nimba ushaka gukura mu gakiza, kama unahitaji ukomavu katika kiroho, genda ugire gusenga, nenda ukaombe. Kandi gusenga na kuomba, iyo umuntu asenga, mtu akiomba, iyo umuntu asenga, mtu akiomba ngo abari maganira n'Imana, anaongea na Mungu. Kandi iyo umuntu aganira n'Imana, na mtu akiongea na Mungu, Imana izikora niki? Kile Mungu atakifanya nini? Zigenda imena mabanga ya Satani, anaenda akibomoa kuta za ibilisi. Ikakubwira ngo ibunaka, anakuambia fulani, kakuri yabwiye Elisa, kama ameambia Musa, yaramubwiye ngo ugende ubwira umwami wa Israeli, ameambia Elisha enda waambie mfalme wa Israeli. Abami ba kabiri ibice bitandatu manuka honga, wafalme wa pili 6 ukishuka, akamubwira ngo iteka ryose y'Abisiraheli bapangaga urugamba, mara kwa mara wa Israeli wakipanga Imana vita, yabibwiraga Elisa ari Dotani. Mungu alikuwa anamwambia Elisa akiwa Dotani, wakabwira umwami wa Israeli, na kumwambia mfalme wa Israeli, akamubwira ngo ibunaka hari buvigitero, akamwambia fulani mahali fulani kutatoka vita fulani, kutatoka adui. Ikiza cyo gusenga rero, uzuri wa kuomba, Imana izibabwira ngo ibunaka hari buvigitero, Mungu atawaambia mahali fulani kutatoka vita, ibunaka hari buvikibazo, kutatoka shida huko, hanyuma mukabisengera, alafu mnaombea. None se abanyamasengesho muhabereye, wana maombi kazi yenu ni nini? Abingizi muhabereye iki? Wana maombi kazi yenu ni nini? Abayumbe na bamama muhabereye, waombezi na wamama kazi yenu ni nini? Muhaguruke muje gusengera iki? Simameni mwende kuombea kanisa, muhaguruke muje gusengera ibibazo, simameni nenda kuombea matatizo, kugira ngo Imana izababwire ibunaka hari, ili Mungu awaambie fulani kutatoka adui. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mungu. Ibunaka ni havi vitero, mahali fulani kukitoka maadui, akindi kizatuma tubimenya, hakuna kingine kitatufanya tujue. Ibunaka ni havi vitero, mahali fulani kukitoka maadui, akindi kizatuma tubimenya, hakuna kitakacho tudulisha hapo. Ni igihe tuzaba turi ku musozi, ni wakati tutakuwa kwa mlima tukiomba. Mureka dusenge bavana, tatuombe ndugu zangu. Gusenga kurana ni yariko dusenge, kuomba imeshindikana, lakini wacha tuombe. Munyabwenge yaravuze ngo ugomba gusenga, mwenye hekima amesema tunafaa kuomba ngo kugeza igihe cy'usengera gisubira, mpaka utakachoombea kijibiwe. Kandi si tugezemo ndani, na dunia tuliyoifikia tukitamatisha, ni mwisi ikomeye cyane, tunakaa kwa dunia ambayo ni ngumu. Hari umunyabwenge naza nsoma juzi, kuna maneno ya mwenye hekima nilikuwa nasoma, witwa ngo ni Helen King, ambaye anaitwa kwa jina hilo. Yaravuze ngo isi, amesema dunia bari mu nama yo gushaka gukora urufaranga rumwe, walikuwa kwa sherehe ya kwa mkutano meeting ya kuweza kufanya pesa moja. Kirashakisha ukuntu isi yose iba imwe, wanajaribu kufikiria vile dunia itakuwa moja, uburyo bw'urufaranga rumwe kwa pesa moja. Iwe yatanze igitekerezo, yeye ameweza kutoa shauri yake kwa wazo lake, arabangu iwe uko abona, yeye akasema vile anaona igishobora gutuma bafati isi yose bakayigaruka, kile ambacho kinaweza kuwasaidia kushika dunia yote. Ibintu bitatu, yeye akaweza kutoa mawazo 3. arabangu icyambere, akasema kwanza, muri uru rufaranga tuzakora, kwa hii pesa tutakayoifanya, ikizatuma turesire cyane, kitakacho tusaidia tuweze kupata ushindi. Kwanza ngo ni ibiryo,
ni chakula. ngo nidufata ibiryo Tukichukua chakula tuzaba dufasha inda y'abantu bose ku isi. tutakuwa tumechukua tumbo ya watu wote Nta duniani. muntu uzoja ku isoko adafite n'urufaranga. Hakuna mtu atakayeenda sokoni bila kuwa na Nta pesa hii. uzoja muri supermarket adafite n'urufaranga. Hakuna yule atakayeingia kwa supermarket bila kuwa na Inda pesa hii. tuzaba tuyifashe. Tumbo tutakuwa tumeshika hivi. Icyakabiri Pili, ngo ni amafaranga. pesa. Ngo amafaranga Pesa, nituyafata tukichukua pesa ngo tukabereka ubwiza bw'amafaranga na kuonyesha uzuri wa pesa n'ibintu bikaba cheap, na vitu zinakuwa cheap, ngo icyo gihe tuzaba twifatiye isi yose wakati huo dunia tutakuwa tumeshika kwa mkono. mu biganza. Kwa mkono. Bwana sifa sana. Haleluya. Murumva ibintu byabigana. Mnasikia pahali dunia inaelekea. Imigambi satana dufite. Mnasikia lengo la ibilisi. Ubu nyine umuntu isi hari ibihugu bimaze kwemera uburenganzira umuntu gukora icyo yumva ashaka. Kuna nchi zimeshasema mtu ana uhuru wa kufanya chochote. Ubu hari ibihugu byamaze gusinya yuko umwana ashobora gushaka nyina. Kuna nchi ambazo zimesaini mtoto anaweza kuoa mama yake. Ashobora gushaka mushiki wiwe. Anaweza kuoa dada yake. Ubu hari ibihugu zemeye yuko umuntu ashobora gushakwa n'itungo rye ryo yose ashaka. Imbwa, ihene, ibiki. Kuna nchi mtu anaweza kuoana na kila aina ya mnyama. Ibyo byose nitudasenga ngo dukure mu buryo bw'agakiza, tusipoomba na kukomaa kwa kiroho, isi kiratujana harindi. Dunia inatupeleka pabaya. Reke dusenge. Tatuombe. Yesu yabwiye abigishwa be. Yesu ameambia wanafunzi wake. Aravuga ngo musenge. Akasema ombeni. Tutagwa mu mosha. Tusije kuanguka kwa mitego. Amosha ni meshi. Mitego ni mingi. Shamba gula ngo dukure mu gakiza. Ingetufaa tuombe. Bizatuma dutekereza. Inatufaa tufikirie. Tukikiza kwa bafarao nubwo haryoshye. Tujitoe kwa farao hata kama ni tamu. Bitume tuja kurenganwa hamwe n'ubwoko bw'Imana. Na tuweze kukubali kwenda kupitia mateso pamoja na Tunezezwe n'ibineza neza turi mu bunyuma. Tusifurahie ile furaha tunayo siku ya leo. Ahubwo turebe hirya y'ibi bidushukura. Bali tuangalie nyuma ya hapa ya hari bineza neza by'Imana. Kuna mema ya Mungu. Bani bafashe. Mungu awabariki. Bani bagire neza. Mungu awabariki sana. Nagira ngo nsenge. Tunataka kuomba. Niba hari umuntu wumva ko dushobora gufatikanya gusenga. Kama kuna mtu anasikia tunaweza kuambatana kwa maombi. Nahaguruke dusenge. Asimame tuombe. Hari umuntu wumva ko dushobora gufatikanya gusenga. Kuna mtu anasikia tunaweza kuambatana kwa maombi. Kugira ngo Imana ibashe kudufasha dukure cyane. Ili Mungu atusaidie tukomae sana. Dukure cyane. Yego twarakuze. Tumekomaa. Hari igihe umwana akura. Kuna wakati mtoto anakomaa. Akagenda. Anaenda. Ariko nanone kuvuga bikaba ikibazo. Lakini kusema ni shida. Hari n'igihe avuga. Kuna wakati anaweza kunena. Ariko ugasanga hari ibindi nanone atari. Lakini kuna mambo mengine ambayo hayana ukomavu. Ibyo hayo mambo yote, hayo mambo kwa kiroho. Warakuze usigaye uririmba. Umekomaa unaimba. Warakuze uri umunyempano. Umekomaa una karama. Warakuze wabaye pastor. Umekuwa pastor. Ariko hari ibindi bikeneye kugira. Lakini kuna mengine unayohitaji. Mwami Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu. Naguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga. Nakushukuru kwa sababu wewe ni mtumishi wa ajabu. Komeza tugiriye neza. Endelea kuturehemu. Icambu kaduha gukura mu gakiza. Ungelitupa kukomaa kwa kiroho. Kugira ngo tubashe guhagarara neza. Ili tuendelee kusimama vizuri. Twemye tudatsinzwe n'uburiganya. Tukiwa imara bila kupigana na ibilisi. Urakoze data kugize neza. Barikiwe sana. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Very sorry. Kuri minute itambutse. Bwana Yesu asifiwe. Tushangilie tena neno la Mungu sote, kongamano sote.